Sjeverna Norveška. Dobro došli u Sjevernu Norvešku. Vladivostok, 700. Pakiranja za polazak. Danas bi trebali po nekom planu preći Arktički krug, ako bude sve u redu. Imamo do Arktičkog kruga negdje oko 350 km. I trebali bi danas dosegnuti i Bodo. Bodo je mjesto, grad iz kojeg plovimo za Lofotene. Jutros nas vrijeme opet malo poštedilo, pošto nam nisu dali sobu s kuponom, nećemo im oprati suđe. Koji šiša. 6 čak i gore na Arktičkom krugu. Biće oko 6 stupnjeva. Ali šta je to za nas? Samo da se podružimo malo sa Duletom i gaz dalje, a o tome ćemo odlučiti sutra. Kakve budemo volje. Bodo, Norveška. To je za danas plan. Ovom rutom. I to je to. Znači imamo nekih 502 km do tamo. Lajkamo, krećemo dalje. Tako, točno po dogovoru i na vrijeme. 10 do 9. Još smo malo smo i u plusu. Evo njih s biciklima. Bicikl, auto, evo i nje. Dobro je, sve u svemu. Spavanje je bilo ok, jedino kad su nas zajebali za kuponu, ali gazda kaže da je to booking kriv. Večera zato imamo luksuznu vilu sa 8 soba i sobaricama, ne? Evo, Narvik, desno. 350 km do Arktičkog kruga. To ćemo uvatiti. Neke zanimljivosti. Ovo je vjerojatno Krčki most. Gledaj ti ovo selo dolje. Eto, mogli smo ovdje, nikad ne znaš kako se spušta. Šumari su napravili dobar posao. Dobro su skresali ovo drveće do gologa i ostavili red. Svaka im čast. E6. Evo Norvežani rade punom parom. Most. Rade Norvežani most. Svaka im čast. Evo šatori. Živjeli bi. Tako, gospodine, da vidimo što ćemo. Ovi su Nord, koji su to?
to su Italijani. Thank you very much. Tusen tag. Kažu Norvežani, tusen tag. 1000 puta hvala. Tusen tag. Tako. Hoćemo se slikat. A kako ćemo? A kako da se slikamo? Kad nemamo mobitele, rukavice. Bilo kako bilo, evo nas u Norveškoj i to sjevernoj. Da. U slučaju snijega zatvaraju. Evo, kiša nas pere, kišnjaci su na žestokom testu, temperatura +8, malo je prohladno. To je samo 30 stupnjeva manja temperatura nego u Hrvatskoj. Evo još bajkera koji su u istoj, kojima kiša ne smeta, evo ih. To je ekipa prava. Drago mi je da nismo jedini u tome, evo nas, zajedno se vozam. Vidi to, kakva cesta. Ohaj, lipotije. Haj. Kaj, skoro si ga? K-Cirkel, naša omiljena pumpa. Naša omiljena, najomiljenija. Hard rock, huh? From Norway? No. Where are you from? Croatia. Oh shit! You've been driving all the way. Oh my god, nice. Oh, I've been driving from Andøya in the north, and I'm going down. So it's 2,000 kilometers each way. Yeah? Okay, super. Yeah, on this. Hard rock. Oh yeah. To mora da je ljubav. Ohaj. Kao da je upalio bager. Te ja pitam. Dum. Ode on. To ti je rock'n'roll. Kavica je legla. Evo. Sad ja imam šalicu. Da ju testiramo da li radi. Znači, jedan put kupi šalicu i na ovim K-Cirkel pumpama rokaš kave koliko hoćeš. Vidi gore kako je planina pod snijegom i u magli, u oblacima u stvari. Evo tu se vidi snijeg. Nalazimo se na 3 minuta od polarnog kruga. To je mjesto na kojemu je zamišljena linija koja graniči dan i noć. Dalje od tamo na sjever više noći u ovo doba godine neće biti. Arctic centre. Eto, ponekad nas ovdje pomazi vrijeme dobro, ponekad loše. Danas nam je onako promjenjivo. Tu nam je tako jako puhao vjetar, odpuhao mi je mikrofon čak. Evo ga, prilična je gužva tu danas, dosta velika gužva. Tako,
Sad će Brmbo doći tamo. Evo Vladek. To je to. Hoćeš tu stati. Da si tu ispred mene. Da se vidi ovaj natpis pa ćemo uvatiti nekako kadar. Tako. Kako će biti dobre fotke. Vratit ću se ja Brmi s ove strane. Čekaj, ti bi išao na ovaj, daj malo raširi ruke jebe. Čekaj malo tamo, samo pomakni se. Hop. Tako. To te pitam. Čekaj. Polarni krug. Ne znam to izgovoriti. Tako. Dobar dan. Dobar dan. A ko ste vi? Jeste dobro? Dobro smo, ja sam Igor, dobar dan. Vam nije hladno ovdje. Hvala na pitanju je. Jel idete prema Lofoten? Da, idemo prema Lofotenima. Super. Eto, Super. a odakle ste? Znate da vam kažem, ja sam u stvari u to vrijeme jugoslovenskog porekla. Dobro? Nije jesam, nego roditelji su mi bili. Ali 65 godina živim u Francuskoj. Bravo. Eto. Što znači da sam više francuskinja nego srpkinja, ali mi je svejedno, ja volim sve ljude. I ja je tako, i mi tako isto. Eto, Inače, malo pre sam vam vidjela registracija, a Dubrovnik znam. dobro. A Zagreb ne znate. To je jedan mali gradić u Hrvatskoj. Nisam nikad bila u gradu, to je u stvari problem. Ja sam prošla kroz Zagreb, ali nisam nikad obišla, tako reći, grad. Jasno. Eto. Mogu da vam skuvam kafu? Ne, imamo sve, hvala vam. Imate? Važi. Onda prijatno putovanje. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja. Ali nisam, evo, ići će, gle. Brmi vas hir. Tu će biti Brmi, evo ga. Eto ti Brmi. I gledaj ovo. Šalek, vidi Šalek. Šambala. Gledaj Šambala di ona ide. Na polarni krug. Tako. Eto ga. Tu smo. Da vidimo što piše. Eto. Kaže spomenik podigli njihovi drugovi iz logora Polarni krug uz podršku prijatelja iz Mo i Rane, otkriven 24. juna 1945. godine. Eto. Pročitali. Ovdje je bio, znači, neki logor na Polarnom krugu. Tako. Moramo poraditi na kondiciji. Potpisano. Evo ga, tu smo. Tu je i Vladek. Vladek. Ja sam bio okolo. Ja sam kupio par tih suvenira nekih. Neka si kupio. Suvenira kao u priči. Da vidimo malo i cijene. 179 kruna. Evo ga. Ima i vikingškoga čaja. Zaista svega. Evo suvenira. Upaljači za 130 kruna. Evo prišivci. Iron. Pać. Metalni. Eto. Svašta ima, svakakvih suvenira. Vrlo dobro mjesto. Znači dođete li na Polarni krug. Tu je, evo, salama od soba. To smo probali, to smo klopali. Evo, salama od soba. Ako neko želi, 400 kruna košta. To je neka mala. Ovo su 3 komada. I to je to.
Evo ga, polarni medvjed. Gle kakav je. Hello. Vidi kako je to grdosija od jedno 3 metra. Ne bi baš volio biti u koži blizu kad bi ga našao. Evo ga. 150 kruna šalica. Pregača. Ovo je dobro. Eto čarapa. Kape za 300 kruna. Evo, zaista ima svega. Evo šilterice za 300 kruna. Majice 2 za 500. Eto, cijene su kakve jesu. Pa ko voli nek izvoli. Evo. To je to. Vladnik je kupio nešto suvenira. Ja ih već imam, pa neću. Eto, Arktički krug, magneti. Evo ga, jedan za 89, 3 za 200 kruna. Ok, idemo. Malo smo se ugrijali. Polarni krug, tako izgleda. Nema. Nisam našao nikoga poznatoga. Nekomu su ispale pedale od bicikla. Eto. Vladek, nema nikog našeg. Ima. Šta ima? Di? Evo Okit iz Vodica, evo uspomene iz Kaštela. O, bravo, Okita, nisam ga vidio. Evo, pozdrav Okit i pozdrav uspomene. Jurimo dalje prema sjeveru, znači prema Nordkapu. Do Nordkapa nam je ostalo još nekih 1100-200 km preko Lofotena. A preko Lofotena ide. Danas je znači do Boda plan. Sutra plovimo za Moskenes na Lofotenima. Tamo ćemo se susreti sa našim Duletom i preksutra vjerojatno nastavljamo dalje, ovisno o situaciji kakva bude. Doviđenja, polarni kruže, vidimo se, bye bye. Oho, ovo je prva magla koja nam se pojavila na putu. Dobro je, vidljivost je negdje po mojoj procjeni 100-tinjak metara. Može se voziti i nema kiše, to je važno, cesta je skoro suha, a to je dobro. Rema 1000, radno vrijeme od 7 do 23, nalazimo se blizu mjesta Bodo na nekih 5-6 km, 7 od Boda, sutra ujutro idemo na Brod. Ovdje je benzinska pumpa, cijena goriva 20 kruna i 58. Rema 1000 je trgovina, market norveški. Dobra trgovina opskrbljena. Jak se máte? Kam jedete? Jedem Nordkap. Jsme tam už byli. Da? Fičák jak kráva. Co? Fičák jak prase. Da? Zima. Zima. A kam jedete? Domů? Teď už jo, no.
Kolik jste dní tady? 13. 13 dní. 13 dní a ještě Ještě 10 máme před sebou. Ještě kolik? 10. 10. 23. Dobré. Jo. Odkud jste? Z Prahu nebo? Ne, z Olomouce. Dobré, to není To je... 8000 kilometrů, nebude. Jo, bude. Bude? No, ještě víc, 9 asi. 9? Tak jste trochu, No. dobré. Kažu dečki da su bili na Nordkapu, da još imaju jedno 10 dana na putu, da su 17. dan bili gore, da je gore svima, da se smrzo ko prase i tako. Evo ga, 6 piva je tu i sad će se oni lijepo napiti i to je to, tak i treba. I kaže da su teško našli smještaj, još kaže da će voziti 1 sat odavde, da teško je naći dobar smještaj, kažu. I tako. Dobro, eto, neka im je sa srećom. Dušnik. Šta je to, Žiko? To je sve za nas. Majka, svrtka. Gledajte ovo. To je još jedna soba. Dobro. To je veliki dnevni boravak, a i terasa. Žiko, brate. Ovo je ogromna soba. I narašutina terasa. Gledajte ovo. To sve za nas. Mašala. Šta će nam to sve? Dobro. Dobar je. Nemamo prigovora. Biće malo i večera. Tu smo u jednom super luksuznom smještaju. Malo za večericu. Nešto ćemo fino napraviti. Malo sol. Još malo. To će biti dosta. Koliko voliš? Ne možeš pretjerati, a? Će po smeće, ali ćemo i pojeti. Dobro, ne daj Bože, večer zla. Ja smo napravili sranje, a? Dobar nam tek i laku noć.